Kementenan T3 Desa Adat Ring Bali Pacang Limbakan Water Taxi Anggen Nincapang Potensi Wisata Bahari. T3 Desa Adat Inucap Inggih Punika Desa Serangan Tanjung Benoa Miwah Pedungan. Manajer TJSL Pelindo Subregional 3 Bali Nusra Sulistianingsih Mausang warsane mangkin pacang kalimbakang water taksi anggen nincapang kuentenan krame ring penepi siring Teluk Benoa dados angka wisata. Water taksi kajudi santukan manudane ring perairan Teluk Benoa selain saking baga wisata bahari durung kaklola tur kalimbakang becik. Leanan punika kantun akeh swagina sane ical ring penepi siring puniki sangkaning makudang-kudang pidabdab sekadi kirangnyane pikolihan krama ritat kala mencar budidaya ulam tambak udang sah kepiting. Indika inucap memargi sangkaning wenten sedimentasi tur kahanan alam. Sani ngawinang akeh kramene mawah swagina melarapan water taksi puniki kaaptiang para bendeke ring penepi siringe sida nincapang bagai ekonomi tur tedun langsung ring pemargi wisata bahari. Pai ketandane pacang meprekanti sarang bendesa desa adat antuk mu pulang krame sane madui cukung antuk ngeranjing dados anggota water taksi. Ring warsa ka pertama puniki wenten T3 desa adat sane katedunang inggih punika Serangan Pedungan miwah Tanjung Benoa. Suang-suang desa adat pacang wangun shelter sane kawigunayang anggen ngayahin penumpang ring genah inucap taler anggen genah UMKM sane ngadol souvenir miwah ajengan majang wisatawan. Realisasinya nih ring warsane mangkin pacang kelaksanayang FGD sareng pemerintah daerah. Kapal-kapal duen bendegane pacang megiliran ka branding sah ka icen piranti penyokongnya nih. Kantos mangkin sampun wenten tigang dasa diri saking Tanjung Benoa sane mendaftar dados angka wisata. Lianan punike ngenenin indik tarif miwah trayek utawi rute pacang kalimbakang ring FGD sareng Pemkot. Citamaya Bali Pos.